bez dodjeljivanja spisa. Znači sve što je potrebno jest ograda i kup velikane vode. To je sve što je potrebno. E sad, iskopat ćete rupu, glavno potrebno je zemlja pa doniram. Ja vam svojim čekajte da vam prebacim na mjerno. Jer nije ni mjerno. I da odmah je zaključao. Da ne bude više sudovište jer je sve razvalio. Iskopat ćete rupu 5 blokova u dužinu. Onda ćete probiti jednu ovdje. Znači ovdje jedan blok. Ja ću također trebati zemlja. I sad ovdje smo bacili jednu I sad ćete prošati vodu, znači samo